bashabwa kufayo bakafa ahamutindo byo kuriya bakuhereza abo ngwe bimwe nubasa kuba ebyakabi amagaragabana DNA hindukire DNA Sky TV twasharamu kuretera abakugu kongera kutangariza abakwatirine na DNA yo emishango yo gushuma umucyange cya Greater Bushenyi yakwata ahansana higurabwe n'agandi mingi ngo twakushakira ahiwotari kandi ngutangirira umugenshonga agomwa abaziyogu n'inkurutyayo umuribyona ebwataho ingaro kandi izoba niyo rwakana ibiro byo kwezi umukaga ukwezi okwa mushanje dana kwa kunda n'inyenga kwisyaho kandi kwinire mingi nabwo cyo kankwaterere mukace ngakwisyeho umbwijurire Nyongera kutangira umugenshonga agomwa abaziyogorega kwisyaho ndana kwa kundo kucundoza ukozwe polisi nukoreka ku emishango yo bushuma mu Greater Bushenyi niye kwatsereyo akati umeze umukaga ibi byagambwa umambeno n'ikivengere or CID abwe cyange cya Greater Bushenyi kandi ubunagira ngo batungire emishango yo kwika rukaga 83 kandi hari yeji emishango kandi hariyeji bina abantu bina makumyana babiri bari abashija 12 bari abacara bana babiri bari abojo bamwe bakazumukoti na gandmingi omukugambaho omurishikoru orwaritebekanisiwe ekitongore cya Community Development Foundation Uganda bakwatanise n'akakiko kakurwanira ubugabe bw'abantu aka Human Rights Initiative orwari umurushenyi bashobora ku obuceka 50 arigana neberi emishango yo bushuma. We have registered 340 cases of safety. 342 out of 683, meaning that safety takes 50% of all cases we have handled at police. We normally, when we are going to be seeking for person that's the police, we normally go back and see what has caused the increase of particular cases. Bamwe abagire home konka bakargayo bashobora imbere y'ibhome ibara birimu bakan kwatyo mshango kwenda bank kandi bantu bari mucume namba y'imyaka 2 then chanje nashangireyo no kushanga nono rakinga imbere zaheru ba friends bawe no rakinga rights era because no zakwaziwe mchome discussion rights is a hero wine freedom za rights is back cutting off batoka funa freedom ngo kwata smokeji toka funa bajenyi bawo ndi munonga timbi abo kujangwa abo kutware 10 babi ukako kumanyihanga ryitu twine facilities na n'ibintu bitwetaga basa kureba ngo embere yo musebaro ko barumu yabaje abarata yerebo nka hano manye byo kujya tubikumara porte byo kuri netari nungi kandi ubo tuburuzo bw'abasirikare ba prison it is maybe because of underfunding or compliance sentatizo kumara Ori mukuru w'entebe ya katano aba district ya Bushenyi yashobora ku obushumu mu district yabo buretirwe minyeto eteinemerumu ngo yo bushuma mu Bushenyi district okweyongera nahabwa abantu abinja batakunda kwenda gukora kandi na munonga nekira kurebukira umbana bato abo kusibaza puru abo kuzana no myanya yo kwenda ngo banyomarwa mpaka busesere kandi batakuzire nambuye tugizire kintu cyango munongo mu Bushenyi district orukura ekitongore cya Community Development Foundation Uganda yashobora ko kigenderera cyabo no kurengwa abantu barekeraho kore mishango obundo mwijurano ompome gukacendera tucendeza abantu abari kuzombe home ninga congest prisons kugira ngo abantu bagomba kagabo babasekore imirimo yabo twende bazire kureba ngo bayamba abana babo kuraje bashoma
bagire bayikorera n'ubiyaka ibyo gukora n'emikono kugira ngo babase kwebeisaho omwanya gwo kuza mu group simbi bakakora emishango bakazombihoma mbwene ogwo n'omulimo gw'abazaire twenda n'aba LC kuyamba kugira ngo barebe ngo enshonga obundi twashobora notushonga tukibere kikuteganisa polisi ochongo tuche okunatungana nawe babase kubibasizaho LC bitaza polisi ogu yagumza muyayehanangiriza abebembezi kwatanisiza hamwe n'abebembezi b'amadini kureba ngo barwanisa emishango omubyanga byona abantu bona bo mu community abamadini ba elders bona ba leaders abantu bakwatanise kugira ngo tumanye ngo umuntu okuzo mu kihome buri omwe muri twe nabasa gukora umushango nikibasa kwikaho turebe ngo twabasa kwataje abantu abarugiro mu kihome tubayambe kusetoringa bakagumomba kagabo badini ogu gwayetabwamu abana b'amashomero abasirikare baroya bakuru b'amadini abebembezi ku rugo mu gavumenti hamwe n'abandi bengi kandi ababasha bokurenga bakwatanisiza hamwe kubasa kurwanisa emishango gashakwa Glorious Rukundo aba Sky TV agenshi bo abashomesa hamwe n'abazaire bashabwa kwegendesereza umutindo gwo kuriye bakwereza abana babo kubasa kugira amagara marungi ebyagambwa John Cesar Nasaba urukora n'ekitongole cy'ubuvananizwa aha mutindo gw'ebintu mu ihanga echa Uganda National Bureau of Standards amukoro gwaguri umurimbarira ogwagugenderira okushomesa bakuru b'amashomero aha byo kuriya yabashemerere kuhereza abana okurugirira harisiza abebembezi b'amashomero bashemerire kugumana bashwijwe umutindo g'ubuhunga obubari kugura ahabwo kuba umutindo mu bigo byo kurya no gwakabekamana munonga ahamagara gabeji babanga bote bati baguze ibyo tukana mutindo bajya kubanga baletera abana bafe abali mu masomero obulabe singo omwana abanga ali bizo kumubira muki obuzibu obo kulwala ki obulade bakokolo kitaki obulade bakokolo siza nagira ngo cyo kurya cyona ekitaraho kabonero ka UNBS akarukumanywa nkacuma kandi kiba kitari kirungi kuribwa banga ibintu ebyo ebina akabonero ka UNBS okulaga nti mutufu bali bakibideko ne UNBS ate banga bamaze okubigula babitereke mu mbera enungi atyo nuko kwiga bashomesa okugumana bagore byo kurya by'abana omyanya eryo mu buryo burungi abantu banga bagenda kule mmere oba bagenda kule byo kulisa abana bigule eri mu bifo jebajja jwasobola okubanga bafuna ebintu ebitukana omutindo Charles Rubega oryo mukozi w'ekitongore ekiro kushwijuma emitindo y'ebintu nagira ngo naza stores ez'ebintu ebi birukubikwamu ebyo kurya by'abana nazo zishemerire kushwijumwa tukolaganidde wamu ne ministry ya ebyenjigiriza ne inspectorate of schools tujja kubanga tusobola okubayambako okulaba bwe tuba traininga okuba nga basobola okubanga bamanya biki balina okugoberera nga batereka emmere y'abayizi mu masomero okubanga emmere eyo tefuna bulabe ate bugenda kuviirako baana kufuna ndwadde omuringo nigwo gumwe Keren ayebazibwe kabeho ori inspector w'amashomero omu district eyambarra yayehanangiriza abebembezi b'amashomero okurekeraho kukwata amagara g'abaana ijaga tushanga byo kurebya abana bakubika hansi aha simiti ziri babika director aha simiti kandi nabandi babika mu itaka ryegine ushanga ebihimba n'obuhunga byona bijwangira kandi ebihimba birimo mubazi kandi obuhunga buri expecting kuba bubikire je separate atoshanga indwara yarwo embaze kurwo mubihimba ushanga ya contaminating adashi yashisha ubundi bw'obuhunga bw'abana babuza kurya kandi ushanga ngo nahi bari kubitekera n'abari kubiteka ubundi tubabasa kufayo bareta mubazi gwembe baba guteka umuhunga yibo bikire ushanga ngo yijana na dumu yafuhira ibyo kujyana mwe biru open ubundi yayasikisiro umuhunga konga hari wese so areta mubaza atakafuhira ushanga ngo byo kuriya by'abana byabaretera kutunga indware zibatakutungere ahabo ushanga ngo birikuware handled abashomesa bahegesubwa basime hururu ya UNBS hamwe ne ya Feed the Future batiyo nuko kuhamya kukora ekiro kubasika cona okurebeka ngo mutindo gw'ibyo kurya gwafibwaho basibaha umushomo okutwegesa akureberera abo abatubantereze byo kurya umashomero gitu kugira ngo kabebembezi b'amashomero tugezeho kurebeka ngo ibyo kurya turi kuretera abana na kutwabika byaguma birungi ibitakubasa kurugamo uburemezi aha abana
the baby starts consuming that poor food and toxins at 3 months. And they're going to feed this until 18 years. Because that's what we are feeding them, so it is worse than we think. Ndeba mwanisha mekuanza kutandikira is the root cause. Ahamizi. Aza nchona ningamba mnagana nira kushobora kutandikira mu cyaci. Abo kubantu bakubasa kunyangira kutunga abantu abinji abari mu production. Gashakwa Martin Nebye ahabwa Sky TV agenshonga. DNA ehindukire DNA omwihanga kibeire ekishunguro kya buri izoba abazaire bingi na munonga abashaija baragiye batandika kucebeza abana babo kongera kumanya garagari y'amazuma aba bari abana babo bamwe nibacishongora bitu tubakumanya na DNA nikiri izoba. Sky TV twazaho ahirwaro area MBN DNA korwa aho murembo rwambara kongera kututangariza abakwatirine na DNA. Ambo hati DNA ihanga ryo nabyo mwe nagamba DNA abazaire bingi barigere bacebeza abana babo kubasa kumanya ko barabari ababo ninga batari babo konka bingi tubakamanyire DNA nikino barano bakigamba mwene rizoba. Sky TV twazaho aha MBN iba kucebera DNAs aho murembo rwambara kongera kututangariza about DNA niki nubakora ki ntebye nashimira kutayayira. Amazina ganje nibanyeta Fiona Tunomugisha kandi ndi omwe abakozi ba MBN Clinical Laboratories itajeri yambara kandi abakugu omukucebera ekibari kweta DNA. Nkaimwe abakugu ntwenda ngumongere kutushobora DNA niki abwinje abantu nibakora DNA. DNA niyo ndanga butonde kandi abantu nibakora DNA abwe miringo ya minji buri omwe nabayine ekigendererwa ahabwenshi nakora DNA. Itwe nkaba MBN Clinical Laboratories twine ebigendererwa bitukwereza mu DNA nkabina. Ekyo kubanza omuntu nabasa kuja hari kwenda kumanya omwana yaryowe mwini yabayine muko kubanganisa so ari kwenda kumanya omwana yaryowe kugira ngo agumize mukora ki kumurebera. Ekyo tukyeta peace of mind. Ogundo omuringo ogubari gukora mu DNA oguturikweta legal ningashi haha munkembanja omu koti ningashi omu by'amateeka maybe nkabakwenda kugabira abana abibanja ningashi kwenda kumanya abana abakubironginga omu kikeekyo nibabasa kukora court order bashabe okora DNA abana bataka batwira mu family ningashi nkabakwamenda ku divorcinga bakwenda kumanya abana nabo mushija ninga tubeye. Endijo DNA ntugikora aha abantu abakubamenda kutambura kuzo munsi za heru ningashi tukora ekitweta immigration. Omuntu yanenda kubanka citizen wensi za heru etari mu Uganda kwenda kutwara maybe nk'abana be nabasa kwija achebeze ba confirming abana nabe atakakozire ki atakabatwiri. Zo nizo ziri kutuma abantu bacebera DNA emwe nitujeta DNA profiling. DNA profiling nenji haliho nk'abantu nalisha abashija osige wakora DNA profile yawe kwenda ngu nyensa ko libotakiri mu magara genseji abana bibo kuja kukuletera otakiriho nibabasa kubacebera habwo kuba DNA yawe kasigara ki omu system. Tukizere kubireba mu mafamily minjo shanga abana bali kubaleta omuntu atakiriho bali kugira ngo nabejika kandi otine nko kuli kubasa kora ki kukimanya. Ate jo profiling ne tuyamba kusiga DNA yawe ogine naba family obasigire copy nyensa wabo takiriho ijo chebeze nabo bana. Endijo DNA eyobuzale nalishi relationship. DNA eyobuzale nitubano tuchebera aba relatives nalisha abanyabuzale bo muitaje rya tata. So ati nyensa nko muzire we yaba yatakiriho uri kwenda kumanya ni ndugo mu gihe kikikana tubasa kucebera na shwenkuru wawe naba anko baba bali kuzagwa nasho nalishiba cousin uncles ba anko bawo mwitaje ri kuzagwa nasho ejya cousin ngira mwakikinga. Benjoko bariyo nibatekateka ahakora DNA ningo bumwe nibuhurana bakenda konka tubakumanya nicyo kikubancetinge subwe
nyine kwijana indangamuntu nyine kwijana passport nico kiba kwetenga kubasa kukoraho DNA. Ati waza kwija kuchebeza DNA ni kitongole cha MBN tubane twetagendanga muntu yawe ejonali shay turi kweta ID mu rujungu wabo tine ID no basa kuleta driving permit ninga shi passport ni manyiseje yo turi kozesa ku traveling nari shikugenda mu mahanga gandi tubane twetagana kashwani kawa ka passport photo size photo akawe nako mwana uri kodesire kuchebeza. Tukiri anshonga za DNA ntwenda kumanya nka Sky TV twakuretera amakuru agakoreka eki nikireka hi obugabe bw'umwana kumukwata okaza kumucebeza DNA twashikira umunyamateka Joshua Tumukunde kandi iki nico yatushobora hacikwatirine n'obugabe bw'umwana batumucebera bashanga umwana tubuya family y'abakuriremo one mama wawe ninga shimyoko ashimiye kuba nakore ko muzi wawe no cyo nakoreka show no yaba takubasa kukorejo ashimiye kuba nakorebera mpaka usimyaka 18 umwana yaba umutayi n'ubugabe bweye n'ubugabe kuzumishomera kashoma ubugabe bukora kuruzubwa ubugabe kwezwa ko korara ubugabe kwerezwa emere Children's Act birumu wa constitution yihanga n'ubugabe umwana bakubayine. So iyo mukazi wagira ngo umwana kuba mu kirwa shanga umwana ati tuwishe isheje tumwana ati kumwenda ubunyiro ruko bawamuzire no kurebera rogo umwana bakakizeje myaka 18 yasimeka 18 nabo yabo mikono yawe nabasa ko yebisaho kandi wayanga umwana inobugabe kugenda kakuhababera akaza family court sigashifu n'umutu akagenda kamutwara kamusya akoti y'byamaka nakagenda kaza police bakuru reportinga bakakusamanira bakakweta bagafuteka kugira ngo uyu no kurebera rogo umwana mpaka akimyaka 18 hako n'ubugabe bweye kugera anje no yihanga constitution yajmiro chikora chukutabana umahurire ahabo kubana bategansa umwire wo misho namukwata bana mbateko mu za kamerazi eshamwana cya musisira ubongo bweye umyaka yo bukuru ucyumwata majyango ko mwana bakashanga atari uwo umatanga kusheka abana bateka TikTok bateka ngai mwana yakuzira umuteja cy'umusindikira ashanga umwana yabaramani mwana yamango bazibimka mu munagijura cyangwa mukamuho mu ino kumwamurisa n'umukomwe atari umwana w'umukomwe so ibi yagize kugira ngo byukane kintu kibiro n'ubugabe umwana kugira ngo babace bazatsiza DNA tashimire kuba kushanga bakukebera sirimu tashinga amateruza tsabumbazi bambabara mu bwana n'ubugabe bwabo na umwana n'ubugabe kugira ngo bamukebera DNA ruzatsizargamo tashimire ko n'umutambuza n'umutwara bora hamwe noza ku uzatsiteka amahore kweta babukede kweta nchishige kintu kibi kweta basikayi ngije baze kukwata nchishige kintu cy'umunonga so abana baryokwe umuzeo yakwihakana yati bagace bakashanga utari umwana wowe nyina mama wakagezaho kwihakana yayongera yashobora uhugure umwuga gwo mukazi ukore ko mwanishe kandi kuyakuba yakurira mukejo ayino bugabe ubwo kutunga aha mugabogo gashakwa Olivia Kamsime aha wa Sky TV mwana wo kushanga isimeke kuna nagaraka yigo umwana kurira mukejo wagumana umurebera ishatwira muyine ishataka mwihakanaga kuko zahena ndiya kushobora kugira ngo washanga bamukebeza cyo muto ishe yamwihakana kama tumwihakana nyoko takwenda koreka sho kandi wakwino mikono yeye atogwa ino kuba nakurebera kandi yishitoka mujyango kurebera ko yashanga mutishi then atwashanga haba bafuzire wakumuyino mwana utakucumanya mwana kasimeke kuna mwana yagaraka higuru wamukebeza shanga mwana atari wawe usine yanganiye gambaci amadeganga gambaci umwana ukushanga wakurize yayo kurire atwira yaho mukuriraho urukumurebera ngo muzire weye uteno baganise bintu mwana ubuna ikizwa kufuna ambagano gwabana okukono baganise abana batahi bawe abokuwe n'abana boko yezarire akwaga amateka gongagira ngo nana kurushumiga kugira ngo hati yakurira utacine ho kuza umwana kuriya utacine ho kuza yakuze so iwana nako atumbagano kumuhereze bamwe batugumuhereza nyotunga tindisho waye biso waya yakuzere nabo batakumuhireka no kwaganisa abana kandi akuriraho kandi akata kumanyisha yakube yabire naza kuza kashaba yo mbagano kandi tuyiro mwinaho amateka ngakwata ngaje umwana mbaganisize umuherezo ho mbagano na watandika yebiso ngo umwana aje naze gukora ibintu akomateka ngugagamba so wakwata umwana ukamukoza muka yawe ukushima ngo n'umwana wawe akiba yayakurire kashanga umwana batari wo wamushomise wabaganisiza abandi bantu nashimye kuba nafuna mbagano gwako natacine ho kuza kandi atwe namanyango nibo muzire weye agensho
abo ngo twatwinire umushakashatsi cyo kubanza cy'amakuru agenshongana za kumura mu kace nyina gandi menji twina makuru kuruga umuri Masaka twina makuru kuruga umuri Banda ahabeje bashabwa okwerinda okutwara baciru batagwa na gandi menji ngo ndabe ninkwitiyaho umushakashatsi cya kabiri otarga Sky TV. Sky TV irakari abantu. Hayo Jane Herbal Tea Drink. Jani Herbal Tea Drink. Eddekendo okuvira ddala miti gyaffe Nakabala. Ekyokunywa ekimmalako obukoowu. Abaana bange tebakyeraliikirira na kubongoota nga basoma. Akaseera akanyuvu ne bakyali bange. Jane akakkanya mukyala wange ku mulimu. N'abavuzi b'ebimotoka bakiweera obujulizi. Olwo nno muzeeyi wange ne yeenyumiriza mu kataliimu sukaali. Jane Herbal Tea Drink atujjuza. Akolebwa aba Jane HST Limited. Musange mu maduuka, mu basuubuzi ne supermarkets zonna mu ggwanga. Hayo Jane. Uganda mugenzi wanje otwirokenera byo kwerinda omu business yawe omu maka gawe ahikolero ningo mu famu yawe aba Jobite Systems Limited nobo kigarukwamo. Jobite Systems Limited n'abahangu omu kuletera za CCTV cameras ezekika kya higuru ezirukosa amashanyarazi hamwe neza solar bine electric fences wifi doorbells hamwe n'ebiranga kabi alarm systems hamwe na za gate eziri automatic na nezirukwigurwa amasomo ganyu otakutegana n'abakumi. Jobite Systems Limited bine computer accessories zone, biometric systems, video doorbells hamwe na anti-theft alarm systems ahabwaza supermarket. Jobite Systems Limited tubarukoma kuguza konka n'abakugu omukubi installinga aho uri kubyetenga binente konkuru omuri Kampala ali Kampala Plaza opposite B+ ground floor shop number G4 kandi muri Mbararaha bashanja hari Intalero omu GBK Plaza room number 31 baterere simu notu 2 noti 92 55 94 na notu 85 mukaga emwe noti. Jobite Systems Limited, innovative minds. Rock Boom, now in a new bottle with the same taste and same positive energy. Available in a 320 ml PET bottle. Rock Boom, feel the positive energy. Konga shunse kanigo chira kweshongora toterra yo kamu. Ichenda ngonywe kabiriti. Ichenda ngonywe kabiriti. Wamara kunywa kabiriti nuwira waba kurungi amagara gonda waba kabiriti. Ichenda ngonywe kabiriti. Ora kachunchumuro kanywe karakumaliriho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushobora karyo maduka no masupermarkets gono mwihanga eresime yazuru mushanu mushanji 5 9 2 anani 5. Tena mwamu nugura kwanje mbanyo haka maramu otalirwana no munugura weza to munugura okongera munugura nawe wakagenda ushaniyo munugura tunywe tuhamize abo kuba gwine waka wagunywa notere era jigwa ba UNPS ni kuko gwa ba Boss Clinics and Teleke ya massage services wari kwenda
kushubura geresime ya 0782 09 kinana na mukaga 35 nange ya 0701 09 kinana na mukaga 35 nwomunugura gukutamise bindi byona Ibanda University Academic Registrar Ibanda University na yetabeji hamwe nimo mwena abarukwenda kuongera abashanzo by'ubwegese ngobwa hati initeke yo kweso kwa katano hamwe no kwa munana babetegurire abo mwaka gw'byeshoma 2023 2024 Ibanda University yahire yo kugura beji harurengo rwa postgraduate programs nga Masters of Public Administration, Masters in Education Planning and Administration, Masters of Public Administration and Management, Masters in Education Leadership and Management, Postgraduate Diploma in Education, Postgraduate Diploma in Public Administration and Management, Postgraduate Diploma in Business Administration, Postgraduate Diploma in Education Leadership and Management. Hamwena gano mashomo nyamwinji omu undergraduate programs nkomu Faculty of Business and Management Studies, Faculty of Applied Sciences, Faculty of Education, Faculty of Humanities and Social Sciences. Hamwena short courses nyamwinji. Tunga application form kuruga chibanja chabo echa internet www.ibandauniversity.ac.ug ninga gamba Ibanda University alinotu mushanju ina ibiru not emwe not ina ishatu na notu mushanju itanu mukaga ina mwenda ina na noti mushanju not ina ishatu notu mukaga mushanju emwe noti. Ibanda University, hard work for excellence. Yo mshisha kuna kutumeka kwa ngodi shopping ajeleta njukuza ati wisha wasamaha watu wajimara kwa kakade chotinga cheo sasira nakangahudi dali eche kubona bona igoma garaganje ikonyine kulemeraho bambi nyaboti bizano eche kindi kugamba madamu kankusha bonyongere embogo nenkolera bambi gire mbabazi nyabo nyongera yoko bucupa embogo extra embogo kumbusha 2 in 1 H2 darasa ibikorwa batendo Bekale Limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushubura teresime yazuru umushanjuro 5 cyenda na mukaga ana na mukaga 20 nange yazuru umushanjibiri 20 ashatu nishatu 11. Omurebe wa Sky TV omurungi tukuletira omuzano gwawe gw'omurembe ogwa 2020 oguruma abazani bawe b'omutano barukushemeza bakakusesya kandi okagira n'ikiwayegamu iwe reba 2020 mbona kubanza orwa kabiri hamwe n'orwa kana shayishatu kwika shayishatu n'icweka izo mwabazi hano henyine aha Sky TV irakari abantu.
otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunechweka kwika 4 z'omukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono njija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari y'abantu buli lwakabiri shaishatu n'ekicweka kwika 4 z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nali abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka buli lwa mukaga shaha mukaga okusya munana zihangwe otaferwa program education and patriotism nanye Vincent Mujinyagwishwa turukuretera abantu ombintu bitari mwe namwe ebikwatirine nebyo bwegese no kukunda ihanga ryawe nibakwegesa ibyo kubasa kundo mu ihanga okabasa kubishemererwamo kandi okafuna ne muri ebyo ruho no shoma ninga shebe washomere Sky TV irakari y'abantu program party time aha Sky TV na nyamhereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi niyo program yaraberorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntubyoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omwishiki wanyu Hey, I'm coming and I'm not denying. Make a way for me. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sha gatano shaha munana Sha 10 zo mwabazi no tukwantuta omudi atamushana okushaba keshongoro Sha birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga sha munana Sha 10 zo mwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Madonna Cavs baby bam 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 Sky TV irakari y'abantu hakutangira umushaka cya kabiri cy'amakuru agenshonga twagatandika n'abantu abakwanika mukene aha mwaro ogwarambu omugomboro ya Bukakata district ya Masaka nubo bari betumboita mutubine mwanya kumara kubasa kwanikaho mukene yabo abantu tombetera ekitongore yakukutwara umwaro ogu ekyampogo abo butabihereza mwanya kumara abacyara aba babwambera umunyeshingiro-kazi wa Masaka omucyara Joan Namutawa ubu yabatayayireho kubasa kureba okubakora emirimo yabo tetuyina bitimba ebitimba omukisa guzze mungi ogw'ebitimba okubituwa naye bannannyini ttaka
mu butuufu baatulemesa. Aba bebembirwe Harriet Naradda oli mugambizi w'ekibiina kyabwe ekikubageeta ekyalambu tusitula omutindo gwa Mukene Group kuba tiine mwanya gukumala kubasa kwanikaho omukene yaabwe. Kwe kusalawo olw'okubanga tunoonya school fees tuweerera maama okimanyi ensonga y'okuweerera yagwa ku ffe ku sayidi eyaffe ey'abakyala ne twekembakemba tusobole okwanikayanika okuyiyayiya obutundubaali naye nga nabwo tebutumala. Kakapito oyina katono oyina ogulako ettundubaali ly'etaano mukaaga oyina ogula erinaabikka. Waswa William oli omuturage aha mwalo ogu yashaba ku iteeka lya Parliament eryahingwize ery'okwiha amahe aha mwalo ogu liteebwe mu nkola obundi bakagumizamu ne bakola gye emirimo yaabo. Parliament y'eggwanga yatuula n'ekiisa etteeka nga eragira amagye ga mukennyanja naye n'okutuusa olwaleero amagye gakyali ku nnyanja eno gatigomya abantu baffe gabaliisa akakanja basibiddwa mu makomera ate ng'okuvaayo babalirika ssente nnyingi abamu mu kutya kibaviiriddeko n'obulamu bwabwe okugenda. Abandu bakyala ab'omunyamakuru waitu yagambaho nabo bashoborera ku emishore yabateirweho mingi kandi bayetomboitera n'okuboga kw'enyanja ekibagira ngu kicumbagize emirimo yaabo. Ennyanja eno bwe yajjula yalya ebisaawe byonna byonna n'ebikola ki n'ebimalawo era ng'omukyala asoose kyayogeddeko nti w'obanga osuzizaayo n'obaako w'otadde enkeera oba toyinawo okola ki oba toyinawo oteeka. Omunyeshengerokazi abwa district ya Masaka omukyala Joan Namutawe yashoborera abakyala aba ku sente zi gavumenti ekuhereza za parish development modo ziri nkye tubakubasa kuzikozesa abokubanza kubateganisa munonga omukugabana. Tubadde nga tukyogera lunywe naddala ffe abakulembeze okuva wano mu Buganda nti emiruka gyaffe minene ate girimu abantu bangi. Kati bw'otunuulira sente za PDM miliyoni 10 gye bagaba buli muluka tezisobola kutuyamba. Ogu yagumizamu yabaraganisa okutayayiraho kampuni eya Mpogo kureba ngu babatungira omwanya w'okumara kubasa kwanika mu mukene yaabo kandi nawe yateera omuranga gavumenti kwabasa kuyamba abakyala abo. Ffe ng'abakulembeze tugenda kukwatagana ne gurupu ya Mpongo twogeraganye nayo esobole okwongera abatuuze baffe ettaka basobole okwanika bulungi nnyo mukene. Gashakwa Nuwa Kintu abwa Sky TV agensho. Bo abeegi bashaba kwetantara okutwara abakiri bato bantu bendanye n'enshakare yaabo kuba nungi oteireho n'okugasira ihanga byagambwa omunyeshengerokazi abwa district y'Ibanda omukyala Jane Beinomugisha akugira ngo ogumwe kw'okutwara ukiri muto ebiroto byawe bibasa obutagendaje. Honorable Jane Beinomugisha agizire ngo abana okutwara enda z'endaro kandi n'abandi okurwa mu mashomero nikyeyongera naho bweco abaryo mu mashomero bino kwerinda okusya bamazire emishomo yabo. So we don't want to see early pregnancies, we don't want to see early dropouts from school, no any dropout from school. We want to lift every youth as far as education is concerned. All right? Omuringo ngugumwe Honorable Beinomugisha yahiga beegi okwetantara omuze gw'ebitingwa n'ebindi bintu ebyakubasa kubaretera baremwa kushoma. The issue of homosexual, have you ever heard of it? Yes. When I was in Parliament recently, we passed a law and I said no to homosexual. Amidst all many challenges that we had, but we said no, okay? But I didn't do it to myself, I did it for you, okay? I did it for the young ones or even for my children because I have children. Homosexual is very dangerous. It's very dangerous. Once you get involved in it. But am I speaking something that you know? Yes. Homosexual is people getting married to the same sex. Same sex, I mean same gender. A man and a man getting married, and a woman getting married. And that one, I don't want to hear it from here. We are having boarding here. I don't want you to escape. And if you're here and you're already enrolled in that issue of homosexual, that manner of homosexual, that behavior of homosexual, I'm going to leave my number with the head teacher. Ogunagumiza mwashaba beegi okurebeka ngo batekesera mpango ahakushome byakarimagezi nubwo baraba bo mugasho omubwire bwo misho. I would like to give you 2 computers so that at least can boost your ICT ICT class. So it's unfortunate that I've not met the ICT teacher. So now electricity, we are working on it. Soon we will have electricity, but you have to be patient.
Issues of water, I've talked to the manager, National Water. Soon they will come and survey and see the challenges, or the one we can solve, then we shall read, and soon we'll have water. Nisima Honorable Jane Bino Mugisha, member wa Parliament Habwibanda District, ahabwe kintu kyatkorera nsa second rate twine computers. Amushomesa abire na shomesa computer akikaha cha theory mwenu kushomesa abana batina hiba kwasire konka habwizoberi computers ibiri twazakira omushomesa wanje naza kongera okugura abana omubya ebya karumagezi. Gasha kwa Steven Mujuni ahabwa Sky TV agenshonga. nakwakira umakuru kurga aheri hange 10 z'abantu bashindikiriza abapalestine 12 abantu besharinga ahabwihere ya Israel okutahirira enkambi eyempungi eya Jenin. Enkumi z'abapalestine bazaha mikoro yo kuzika abantu 12 abisirwa amahega ba Israeli omuri Jenin West Bank. Nyamwinji w'omuntu ogu yanayireko kubatashemerirwe ahabwe bikorwa by'aba Israel ababarombere na nenyonyi na za drone kandi hakafera mu mwaha abasirikare babo bakasiga abapalestine 17 b'inobuta. Abebembezi b'abapalestine batomushango ahaba Israel ahabwo kutahirira Jenin camp konkaga amahega Israel ngagira ngo gashandire byo kurwanisa umukampeji aho basigire byombeko na nenguto bisisirwe. Abandi abantu bayisharindira hakitebe kikuru umuri London barukushaba uburinganiza ahabwe byobukozurwe ahari batahi babo umuri Jenin. Prime Minister Benjamin Netanyahu natekwa kugambaho n'abantu izoberi kureba ko baratereza imbere z'abantu nko kutereza nguto na nebyombeko. Iyo family ya Nureddin Mashur w'imyaka 16 kandi wayitirwa mbwesharingo bagira ngo bakaheruka kumureba arukwirukanga kuza kureba umwana wo mu Iraro owabiratirwe amahega Israel. Aba bayita Mashud omuzira. Ogu tugo murundo gwo kubanza Jenin erukwindura Rwandro ry'abapalestine n'aba Israel ahabo kuba mu 2022 enkumi z'aba Israel bakitwa mu rutaro mu West Bank kandi abapalestine abarukwika 13 bakasigara batine buturo. Omugambirizi ow'ekitongole cy'amahanga Gaterine yagira ngo bakora hanshonga y'ibura ry'amashanyarazi na namiz mu West Bank. Ndebete na yebare ahabwa Sky TV agenshonga. Agutwine